vim lady hwene ye sasemo sebe ebi kana Kofi Adoma ene yaboni tuo ene Kofi ewu ene LIP enya no kore enye se Kofi Adoma na baabi ene obi akobo Kofi Adoma tuo na Kofi ne yele kowo na wonsen ayimfoni di afahye saa ya na ayimfoni nkola ni bi no ekute tuo a ebi tutuo ene yesi efre bibi gan powder na won de egutuo nim ana ebi epete ye na bekan Kofi eni kakra sasem we kura achew da safia poku a sa wote wanyo na wudi mrika no abe postu waya wona hwenwe ase mefe oba wona ma woton wo so Ebusuamu akwaba eba too much GH. Anope ya mene wo ekase die. Entokwa kese ekoso between Kumchacha ene yenua ba peni Vim Lady. Nyina afa yebra peni Kofi Adoma ho nsensem a ekoso. Information sa rechi ye ne yese Kofi Adoma enkofo bi abonituo a ye kase no or the very critical condition with hospital. Video e ba bonten ne yire a ye Kofi Adoma yire abe react a no so confirm nsimbi. Kumchacha nso video eda bonten no enso ma some kind of details fa yebra peni Kofi Adoma situation no ba me no ka say Kofi Adoma akasa no ono akasa mu die on kasa message ni demo subscribe my page ni mi Adoma no so send me upload bi anso na won say betime ka member refin so be follow me all the other social media platforms so ni nyina too much GH member refin so be fa Dr. Abedem contact so ase wono mo na wa contacting him for any spiritual help bi a we here osia enra anopa eni ehun say yenia ba Vim Lady ameki a post o kire say o we shi ni abema Kofi Adoma a speedy recovery na as a matter of fact abra wo tey say on ti apono aha ne yie pa o kire m say ya bo Kofi Adoma tuo ewo neni ekwa e fa so bo ne tuo nipa ko bo ne tuo eni ba bia ye bo ne tuo no wo ye no wan fa details bi amba enti efiri okono social media for I very worried obi a pay information about how similar yenia ba Vim Lady de beto abontin say ye nokre ana say enye nokre na anche ena yebra peni Kofi Adoma yere ankasa so respond ye no respond ye no ensem say ena okan sorry I can't respond to the numerous WhatsApp calls on my phone and that of my husband now. Currently he is stable and we hope for the best. Thanks for the care. Where your response are yere a miracle Adoma edebeto ni page so na ebusia Kumchacha aba out all say information a circulate nyina no enyampa ama me no kase watutu bi dia mane eni aba Vim Lady na kumu nso nsem ade beto abontini eneme sole ye no I think say course wa manya no as de me ye adwuma wo MTN enye course bia o ye nua Kofi Adoma wonwoni ene nkrofo frame na ebi ma me text message Kumchacha yamamo shadin yamamo shadin na ebi atro RIP rest in peace Kofi Adoma wonwani on se Ghana for no debi ya meka say asemo ba ya yento ye boase quotation bi awo mebusem Proverbs 14:15 Bible so obi o yetiti kwani anani miye nana dwenya adwuma ana sembia ba na asem ne ba ya na wagye di sabe mamemfa brem no ema yenua ba afia pokua ye Vim Lady pokua for no so mo hadwen pokua for no mo hadwen pa o ye Vim Lady afia pokua wona udi kan be post we ana udi kan be post ya ema bloggers fu ni bebre afa ene yebo Kofi Adoma auto sabe Vim Lady wunim Kofi Adoma
enim ne number enim ne nkrofo bebre Yakubu ene won ye adwuma wati bibi mpo a na sesevim lady anka wonim de ye ene wonyansa wode ye journalism no kese wo fre Kofi Adoma wo fre no ne wanya na what test no da ka woni na kasa ana woni Yakubu no makasa wanye we nyina with vim lady ena wo postu e de abeto wo wanye wanim den ati se samantia ensu ato aguso na di bosome vim lady wanim den ati se dokuma adi na awotweme yensa aye koto aguo ana wudi mrika ana Kofi Adoma no abetworo vim lady hwene yie wo Luke 17:1 Bible says sinti di abeba di edam so beba wonie sasem wa sebe ebi kana Kofi Adoma ede yaboni tuo ena Kofi ewu ena RIP enya no kore o meme ben Kofi asem wa ewo Kofi ho a sebe ninu ya kora ente na won kan kire na mi sof Kumchacha obeka kire me ne wife nana oba papa ebeka kire me enye se Kofi Adoma na baabi ena obi akobo Kofi Adoma tuo sabe sasem we minim de dada a Kofi na ka kire me de si ye ewo bra nana eye domahene ajeman badu odi na fase na Kofi ne yele kowo na wonsen ayinfoni di afase saa ya na ayinfoni nkola ni bi no ekute tuo a ebi tutuo eni esi efre bibi gan powder na won de egutuo nim ana ebi epeti ye na bekan Kofi eni kakra sasem we kura achew enye ne kura sasem we ache enye ne ana Kofi oso wo Dubai kura mesof Kumchacha menene kasai baya 3 days niye ana osimini ya meko na makoje mahome ye wo Dubai na ja me ho adwojo me na after that masian ko check up e wo Dubai that's a fear pokua sa wuti wan yo na wudi mrika na wa be postu wa ya wona hwenwi ase mefe oba wona ma woton so oba wona ma woton so wona hwenwi ase panie once edu baby a ya na mu ye nya twom edu baby na Captain Smart eka sembi that's what the Bible ntia na fia poku edimrika ena captain ena wonye nhwehwemu ena captain ena opre na wo ena wonye nhwehwemu wo utumi beyi Captain Smart aten once na de wo ye wo journalism no echin obi ade odimrika ana wode bepe ede ben de wode bepe de wa na wunim de wode bepe no wa na wunim eti adofo Kofi Adoma enye enura ne na nsen ya ena wona baabi na sabe obi akobo ni tuo ena obi akosu tu no ena obi akodi ni boni dabi ena ma chile mu achela wono sa semba sei na wo sofu Kumchacha ebe kire na dwen no obeka bia opekasa wopekasa woni pako na wo kasa no so no wo social media
wo free page we na akobi wo free bi na akosi what Ghana ati abrochile social media bi o Ghana bi a wona na mo so echi nso but me di asemba na me beka bia hey na asembi aba wode na no batumbi na wode ye ya wo behwe bi no wode ye wo no what genet sen ya na wo behwe bi no what genet sen obi di ye mo meka bi but wode obeba behwe bi ah eti film lady sadi na wo be ye no you can even say you totally bad dadas nyanse ni mo wodim Kofi e wone number wo test na be ko me ena sofu Kumchacha me ka say sansem we say me sabe Kofi Adoma nka say woni me di nkomo ne wife oba papa ni me di nkomo but ye wi ase ye wasema ye ka gu ni paso ene ye wode ye de soma wano asema ye ka ye wasema ye ka egu ni paso ene ye wode ye ka ye de soma wano asema ye ka gu asoma no ye mfen soma wano na koka na wo bibi saw na wo manetia na wo ye kontomponi eye konkonsani na wo ye kontomponi eye konkonsani eti film lady afia pokua sadie na wabeye na progress ya tasi ni bebre ena Kofi Adoma ena ya ma RIP rest in peace ena ya boni tuo ena ya kuno obi kurasa na ya made eyaba once eto da bia jimie se ya o jimie se ya da Ghana for do one no si wo so Kofi baby a wo bia ewrade nkan ewrade mo wa hoden ene ayalesa ebusunya eyabra ho sem de Kofi Adoma yempa ya boni yese ema boni bi entron na say yampa say etubi mpo akana ewrade nsane yare but Kumchacha side of the story so the mesra se wonso wode wadwen kire ebeto na ama ye ne ha wa wosifa je ensem subscribe my page ne mi Adoma no so sene me upload bia so na onsa ebetimeka aha etu magin h makra